Nawe akiaria mutongoria wa gikundi kia antu batwire na mawathe kaunti ya Meru Samuel Mugwika na oritie bonde kwithira bagiyukiria kura ninge kwibangania kenda kwithira ikia sauti yao ndebene kiri kithurano kia 2027. Akiongela Samuel na aritie jara kugani kwathulwa kwa antu bara batwire na mawathe ni byama bya gisiasa nkiroki gwagirwa tari ningi kwithira bateko atwanya twa utongeria kiri byama bi ningi nyatwanya twa gisiasa ni ripoti ya Kome Omutia. Theme thai ya International Disability Day. It was nothing for us without us. Ukethira uteithia tukinya gikiama tutibati kurwa mara kiama inya kiri kugaba tutina kiama lakini tutirwa mara kiama lakini tuthira uteithia tugirio. Samuel Mugwika nwe mwandiki munene wa antu ba mawathe kaunti-ini Meru aituritie kumeneria thirikari ona atongeria bagisiasa nikira bagwa baranwa nutumirwa nai itare onthe kwina ithurano ndiu barikie kuoya iti bakaulo ni antu ba mawathe itare watue twerigirire tuthaturigirite thirikari yomba kwithira ikia nominations cia byama mwanya ndikiana twanya twantu ba mawathe kinya barabe yawa although mwaka tamu wetu tuona mtu wa mawathe ndene ya county assembly na nyawa ingi wala tuthatu nabo teatu bakurilaikirie bonontu bate concentrate na mwananchi wa kawaida bamenyi thine kwa ukulukira uyo kagwatu nontu kurila mawathe urungamira kanya kau te urungamira antu ni urungamira kanya ko ni ndienda kuthira ndina nafasi kenda mboni antu kinya babetha abantu kwamirite antu tia barongamira twanya babati kuthira twanya tu betu tumira gutethia antu na ndiko ithire ndona mantu ya tukuthika ndona uno bombe ndona ende nontu twanya twa nominations yakatukurombwa yakatutuita kurombo kana yakatutuita kurona mbesa no ntu aba ingi mundu wathe na mbesa nya twanya tutuongo tiona no ntu aba ingi bara bakuthira baisi nominations nyingi baita aba ekirwa kithi nafasi ure ko nominate ke wana nafasi okay twanya tutano atuna kana kithi ituna toyani antu bara bonde epu baikirwa number 1 2 3 alafu kitha kwina baraba uroma wathe akaikirwe number 4 kana barabo bakona sila sima bethire bario bekirwe be number 4 ni tumiki Mugwika kuria antu ba mawathe na bo batumire itare kura ikuoyo ciandikithi na wingi kenda bethira be na uwe ithurano ne twitite na muno kurisia mabia kisiasa na bio bireke utumaira antu ba nai na kunenkana irenya twanya to nomination kire antu akaki nominations itiene na waita muntu kinya bala bonde berire te nominations ukaire nominations ito te tuna tutuna kura tieto kinya tuitona kinya batu kura tieto no irita ngwe kena next time to bakuta tukithikirwa na kio toketo kumba kuyekana cia mabegi siasa na biblia ka wichi na bauga barwa maira agenda bauga atu nafasi ira ate disability ne agenda ndeta kubera atire okay kuthiribwo kariyo antu ba mawathe yo atikirwa direct bakero te kanya ko kareo igagenda kareo kenda bakiringa kura bategeo kaje bakira wa nominato ibero ikanya kauga ryo igagenda alafu ndikenda baringa kura bakemera nataka kuringa kwa political parties itogoria round ye no to Kenya yonde batu twatandite twari na musamanio twari musamanio juice Kenya yonde bara tukurombe ite andu ba disability twari yo Nairobi na twari na sauti imwe twa kiama bila tukaunga mukono ibira bina part kire person with disability. Ngiripotera Meru TV kumembe mbita wa Kome Omutia.